Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli dayulas tas im kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Nyakran Menteri Rang Bado Narendra Modi bat kinong India ki basyong basa hapok kari bat syabari ru haka program man ki bat jong haka All India Radio lasngi uplay. Play ulat ke Jala Meghalaya utatha gata roy yaka Girls in Aviation Day ha Shillong Airport nin kasngi. Bat lapenlong yaka Kisan Mela kam Harvest Festival ba shisngi bat kejing dia yaki Marab Hatura West Garo Hills nin kasngi. Menteri Rang Bado Narendra Modi unyakran bat kinong India ki badon hapok kari bat ki basyong basa syabar kari ru haka program man ki bat jong kabenta basan ponyo haka All India Radio haka singi ublay banwan haka po katwe bejemen stem. Yakane ka program nwan lam habaro ki station jong All India Radio bat Dudarshan bat ru haka Air News website www.newsonair.nic.in bat News on Air mobile app. En pathairu yakane haki YouTube channel jong ka PMO katanat Information and Broadcasting ka sokar pedeng. Yakane ka program en pathai haki jat ktin jong kitan ba pher hadien baladep ban wan lam yaka program haka ktin Hindi. Ulat jong ke Jala Meghalaya utatha gata roy hinin kasngi ulaple yaka Girls in Aviation Day ha Shillong Airport habakran ha kajialang karadha batya kabalong ka President jong ka Women in Aviation International India chapter kalaong bakajing tumu jong ka ni kalong ban penslor yek samlakan thai jong ka Meghalaya bakin shim yekilat aikam aicham balaterwa dakinong penya lingsun. Kum shibanta jong ka program ka Women in Aviation International India chapter kalakhat sobha lai phongut ki samlakan thai na ki school ba pher bakin letpet ya ka Shillong Airport. Kane ka program ka longru shibanta jong ka jingtmu ka sokar India balatip kum ka Skills India Initiative. Kajing pin inam banikong yuslasha balatip kum kati expo arhaja khat khandai kala sedang hinin kasngi Hati Development Center Umsning Ribhoi District. Lapen long yakani ka yo pin inam ba arsengi dakatanat karep karyang bat ka Farmers Welfare hapo kajing pinya jong ka office Kati Development Center Umsning ringkat kajing kershan naka North Eastern Council. Menteri bapet ikatanat karep karyang uba banti dor lingdo ulaple yakani ka yopen inam ha ka ba kinong rep slasha na kibenta bapher jong ka jalla kilawan banya shimbenta. Kajing tmu halo kajing penlong yakani kajing pen inam kalong banang pen khlanya kajing penya yo slasha uba na kani kathan bat ban kentiuru yakayok kakot ha ka kam jong okai perthai. Menteri Rang Bado Narendra Modi pinbana yak India kum kari balat na kajinglet shabar pathar sharut shakir hak artarik ubnai risau hak jialang kabanlong ha Ahmedabad hak ba unkren hak jialang kabahe kaba ndon kumba arhajar ngut kirang ba shnong nakaleng kari kiban wan ya shimbenta bat kabalong ru kajingrakhi yakaleng khosngi kha ba shispa sanpo jaumat ma Gandhi. Lapentip yakane daw Deputy Chief Minister Unitin Patel ha Gandhi Nagar hakasngi balang. Ka MDC jongkaseng Congress na Noshken i Congress Mary Harpuni ilaray ban mitno nakaseng hadien ba iklemyo tiket banya kunyek election shiteng samoy na Shela constituency kabanlong haka arpaway tarik ubanay risaw banwan bat inya kunno kum kakertong shimet. Laban pinkan mau baka Meghalaya Pradesh Congress Committee minshwa kala minjur yaka kerteng jong ubateng sendrunga kum ukertong jong kaseng Congress. Hakaway pat kalyang ka People's Democratic Front PDF kala raiban pinyakun dau inspector ba minshwa ka supply uba mas jo Rockefeller wanswet nakabantak election shiteng samoy ha Shela. Ukon jong speaker ba minshwa Dr. Don Kuparoy u balajit kupar senrem unyakun nakaseng UDP. Kat ba kaseng NPP kalaray ban kersyan yaka UDP hakanik election. Ka BJP hadu menta kadang up yaka ray jong ka party high command lakan penmi kertong ni banyakun hakanik election. Kani kedai All India Radio Shillong kabawan lam shapi yaka kubor.
Ya ka kisan mela kam harvest festival ba shisngi bat ka jingde ya ki marrem la penlong lang ringkat bat ka Rashtriya Poshan Abhiyan hapo Commission for Integrated Development of Horticulture Hatura West Garo Hills District hinin ka singi. Habakran haga jihalang kumsan u Deputy Commissioner Ram Singh Ulaong baha ubnai banwan nsasdam ya ka jingpendung kerteng bakirpang ya ki nongrep namar kalong ka badon kam ya uwei pa uwei unongrep bandon ya ka kisan credit card bat Aadhaar card na ka benta ki jingyo jingmentoy ya ki scheme bapher balatarwa da ka sarkar. Ula kenturu yakinong tray jong ki bank bakin yarap yakinong ram bakin play account haki bank namar ba yaki pisa jingaram la thabbet shaka bank account jong ki. Ula batharu yakinong tray katanat karep karyang bakin dalet pen bakin nong rap ki pendon kam hok yakitiar bat ki kor bakiyo nakatanat. Ka-Office jong District Program Officer but Integrated Child Development Services kala penlong ya kijing ajing sumar hinen kasngi hakashnong nong kasen West Khasi Hills District kabalong kumshibenta jong ka program poshan ma kabashibna lenter kanang ban pensung thu shu ya kibriu shapang kijing don kam jong kijing bam bataymen na kabenta ka kwet ka kya jong briu. I Dr. P. Nong Clau, Medical and Health Officer jong kamarkasa PHC, inaong baka ne kajing ajing sumar kalong mtang ban ajing yarap ya kibriyo na kapang kashitom ne ban lap ya kajing pang bat ban ajing yada handray kahikayru ya kibriyo bakin tip kumnu ban sumar bat di ya kidaway kibaday na kabanta ban penkon na kajing pang. Ikong M1 yang DPO ilaong bakit jing tumu bakong san hak bapenlong ya kanika program kalong ban yaiban ban pensung thu ya kibriu halo ka jing don kam ban bam ya jing bam bataymen ban weng ya jing jong ka jing duna bam bat ka jing sngat palan. Ka Rotary Club jong ka jawai haga sibalang baladem kala ya ka Nation Builder Award haikong Ani Moni Pasa inong hikay jong ka jawai Presbyterian Upper Primary School nakabenta ka jing shakri ba IT lut jongi haga shnong moralong jawai la ya ka ni ka kusnam da ukong san Rotarian gatpo. Ka art exhibition jongki khanna bapule hakarite Academy of Visual Arts kalalong hinin kasngi Hamad Gallery sun Shillong. La play yakani kijing pin inam do unong rwai baparnam jongkari uruben mashangba. Hakajing kran play jong uruben ulapan pau kijing sngokumen yakarite Academy kabalatray shitom ban hikay bat pentebit yaki khanna bat samla jongka Megalia hakisam bakidon. Ulaong baki khanak basyong shikinong kendong kidai ban yop ha kum kani ka rinsan ban penpau perthai yala kasam bat kabut thau jongki. Director ka Indian Council for Cultural Relations Shillong Munish Singh hakachin kren jong ulapan bana ban ajin rap pisaya ka Rite Academy nakabanta ka jing shakri jongka. Kani kajing peninam kan kun hadu kalai potarik menta ubnai kabalong ru kalin khu sngikha jong ka Crystal Gale khanayor balaklatno. Umantri rang ba ka Assam Usabananda Sonowal ula hukum ban penlong kajing token halor kajing yap jong ki langut kinong tray jong katanat excise ha kajing tengku kali hanu maligar ha golaghan ha kamit sngibalang. Kikubor sarkar ki yathu ba umantri rang ba ula hukum ya commissioner jang ka Upper Assam ban penlong kajing tokit halo kani kajing ja. Laingut ki waipat kilaman saujur hakani kajing ja bat umantri jang katanat excise ka jalla uparimal sukla baidia ula penbana ba ka sarkar kan sabay ya kalut ka sep baro nakabanta kajing sumar jongki. Katto kani ko kubor Kabalawan Chapinak All India Radio Shillong kalakut hagapur prabajing inyaso Bakadeli Station nakamanta ka kubor hakakitin Hindi ban penbut pat aka kubor hakakitin pareng hagapur pra khatsan minin. Kani kadek All India Radio Shillong.